ठीक है तुम कथा ये साथ में कथा किंतु जो न मानी तेणु आम इज्जत को बंचे आमको आम बोह करके नौ बोली प्रतिश्रुति कहीं बस तो ये तुम कौन है पिलाटा जब बर्षा कहीं तुम बस पिलार बापा जी पवित्र भाव पाखक आगे आसी सी मत भल पाई सी मो सहित फिजिकाली से थे मुझे कही मो अनाथ मु गोटे अनाथ आश्रम मनुष्य से मत फेसबुक भल पाई सी भी मत कथा देते नाई मोर मो घर सान पुओ मो बो मत जो मुझे हाँ मो बो से हाँ तो मुझे कहली कि तुम ब्राह्मण कास्ट जमी मोर टे छोट जाति तुम घर लोग राजी हेनी तो से पुआटा पवित्र मत कही नाई मुझे कथा दूसरी मुझे तो मैरिज करी तेणु भुवनेश्वर आसी से मस्त फिजिकाली बहुत थे नहीं कि दिथर नहीं बहुत रखुन फिजिकाली सी बेले बेले मुझे भड़ा रोली सी भी प्राय आसती मो पाखक बेले बेले रात्रि भी रही जाती बेले बेले रुहन सी फिजिकाली जो मो डेली मो पेट छुआ रहा सी मो पिला को नष्ट करदी कहते कि से ग्रहण कली ना जेहेतु मु अनाथ मोर आगु कहीं नहीं पचुकनी तापर मो प्रेग्नेंट थाई कि सी आ गोटे झील सहित रिलेसन रखिली से झील ना गोटे से केन्द्रापड़र से झील प्रथम सुसाइड कर देछि जदि आपने भी चाहिए मुझे तार सब मैंने तार सब अच्छी वीडियो सब मुझे देदेवी किंतु बर्तमान मुझे आसी मो पिलार मु नाई पाइबा आसी आज्ञा मोर मु अनमेरिड मु मैरिज करनी आज्ञा आज मु को समाज को मुह केମିତି देखेबी आज्ञा आपण मैंने कहतु मत जहाँ भी न्याय दरकार मोर आगु कि बापा माँ कि भाई बहन मोर कहीं भी ना आज्ञा मु अनाथ मु आसती लगे बाटा मु तथापि राति सारा बसी आज्ञा ये मुझे राति सारा बसी पवित्र पवित्र घर अच्छी मुझे आसती घर मु प्रथम कहली चिंटू मु चिंटू चिंटू आस कबाटा बाड़ेली माँ आसी कहले कि कौन है कहीं कबाटा बाड़ुचु मु कहली कि मोर चिंटू सहित मोर कम अच्छी माँ मत कहले कि एत कांड हो सारा पर फोन कर आस पिला धरिकी चिंटूर पवित्र जी अच्छी आई कौन हे सी मुझे बही मो पिला धरी बसी मत गरम पानी छाटिले आप भावतु गरम पानी छाटिले मत एत अभद्र भाषा मत गाईदे मत बेसिया कहले रांधी कहले छतरी कहले आप भावतु मु कौन आपण आगे से देखा आज जदि मो पिला जो नाई न मिल मुझे जी मो पिला धरी कौटी जी पिला अच्छी तारी मुझे दाबी कर पिला अच्छी तारी मो सहित फिजिकाल मुझे कहा पाखे सही ना गया मु जोड़ी भड़ा रही जोड़ी भी थी से पिला आसी जदि आप चाहिए मुझे भी दाबी कर भी प्रमाण देखी पिला को प्रमाण देखी से पिला आसी कि मु गुड़िया पक रोती लगे मोर पवित्र सहित फेसबुक चिन्ह पड़ता से फेसबुक रे मो मेसेज करते मु मेसेज सहित तो सी भल पाइली सी भी आसते कटक थर देखा कर आसते किंतु पुलिस कौन पैसा को एमने पैसा दाबी आज्ञा एम मत भी कहते पैसा फोपाड़े कि पैसा मो बड़ आगे नुहे मो मो पिला भविष्य आगे अच्छी तार पाठ पढ़ा झील ये पुआ पिला ही नुहे मो तार भविष्य आगे अच्छी मुझे झील भविष्य मुझे कौन करी मुझे अनाथ मुझे पिला नहीं कहाँ कौन करी आज्ञा मुझे कौटू आनी पैसा ता कौटी मैरिज करी कौन पाठ पढ़ी आज्ञा कौटी रही मोर किसी डिमांड मत पिलार पैसा देखे मत मोर नाई चाहिए आज्ञा मोर किसी दरकार मो पिलार नाय दरकार ता बापार पैसा दरकार मुझे पिला डाकुची कि से पिला भूल करी जो पिला जब भूल न करी से कहीं चोरम के भीतर बसी आपण मैंने कहतु मु ठिया मु बसी मु काठू आसी मुझे बसी आज्ञा बसा हिल भी बसी आज भी आपण मैंने ठिया बसा मो पिला धरिक बही आज्ञा आपण मैंने कहतु मु कौन करी से पिला घर भीतर अच्छी तथापि पिला पिला कांदुची तार टिके भी बेगे नहीं
ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ବି ସେମିତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ମା ମତେ କାଲି ଏତେ ଅଭଦ୍ର ଭାଷା ଗାଇଦେଲେ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପବିତ୍ରଙ୍କର ଅଜାନା କିଏ ହେବେ, ସିଏ ବି ମତେ ଗାଇଦେଲେ, ମତେ ଖରାପ ଅଭଦ୍ରାମି କହିଲେ, ବେଶ୍ୟା କହିଲେ, ରାଣ୍ଡି କହିଲେ, ଛତରୀ କହିଲେ। ମୁଁ କଣ ସେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି? ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ରାଜ୍ୟଠୁ ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି, ଅବିଚାର ହେଉଛି। ଆଉ ଖାସ୍ କରି ଫେସବୁକ୍ ପ୍ରେମ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସବୁଦିନ ଏସବୁ କେସ୍ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଇଏ ଗୋଟିଏ ଝିଅଟି ହେଉଛି ଅନାଥ, ଆର କେହି ନାହାନ୍ତି। ସିଏ ପୁଅ ସବୁ ଜାଣିଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଏ ଝିଅକୁ ଲଭ୍ କରିଛି। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମ କଲା, ସେ ଝିଅ ବି ତାକୁ କହିଛି ଯେ ମୁଁ ଜାତିରେ କାଷ୍ଟରେ ଛୋଟ, ତମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତମେ ମୋତେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବନି। ତାପରେ ବି ସେ ତା ତ ଫିଜିକାଲି ରିଲେସନସିପ୍ ରଖିଲା ପରେ ବି ଏ ଛୁଆଟି ଯେତେବେଳେ ମାନେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହେଲା ଝିଅଟି, ତାପରେ ବି ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ତାଙ୍କର ହେଇଛି ଥାନାରେ ସବୁ କିଛି ବଳପୂର୍ବକ ଭାବରେ ପ୍ରଦୀପ ଦାସ ଯିଏ ତାଙ୍କର ମଳାସୁର, ସେ ପୁଅର ମାମୁଁ ଯିଏ, ସିଏ ତାକୁ ଏମିତି ବଳପୂର୍ବକ ଭାଗରେ ସେମାନେ ଥାନାରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରାଇଛନ୍ତି। ସବୁ କିଛି ସରିଲା ପରେ ବି ସେ ପୁଅ ତା ସହିତ ଯାଇକି ପୁଣି ବି ରହିଛି। ତା ମାନେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ପୁଅର ଝିଅ ପ୍ରତି ୱିକନେସ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପୁଅ ଗୋଟିଏ ନୁହଁ, ପୁଅ ଝିଅ ସହିତ ରିଲେସନସିପ୍ ରଖିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିଛି। ଆଜି ବି ସେ ଝିଅର ଭାଇ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେଉଥିଲି, ସେ ପୁଅ ପାଇଁ ସେ ଝିଅଟି ସୁଇସାଇଡ୍ ବି ଲାଷ୍ଟକୁ କଲା, ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଟେ। ତ ଇଏ ପୁଅ କୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ରୋମିଓଟିଏ ଜଣାହେଉଛି ଏଠି ଯେ ସେ ଗୋଟିଏ ଝିଅର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଇଏ ଝିଅଟି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅନାଥ। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହାର ହବ? ଗୋଟେ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରୁ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆଟି ବଢ଼ିକିରି ଆସିଛି, ତାର କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ଇଏ ଛୁଆଟିକୁ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ କରିଛି ତାକୁ ସେ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ନେଇକି ଯିବ କି? ଇଏ ଯେଉଁଠି ବି କେସ୍ ଦେଇଛି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ। ଛୁଆଟି ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୋ ଛୁଆର କେମିତି ମାନେ ବାପର ପରିଚୟ ମିଳୁ। କାଲି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ତାର ବାପର ପରିଚୟ ତାକୁ ମାଗିବେ, ସେ କ'ଣ ଦେବ? ସିଏ ତା ବାପର ପରିଚୟ ଦେଇକି ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ସିନା ବଢ଼ିଛି, ତା ବାପର ପରିଚୟ ସେ କେଉଁଠୁ ପାଇବ? ତ ଏଇଠି ମୁଁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ହିସାବରେ, ଯଦି ପୁଅଟି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରୁଛି ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମାନେ ଆମେ ଆଗକୁ ରାସ୍ତାକୁ ଗଢ଼ିବୁ। ଖାଲି ଥାନା ନୁହଁ, ଏସ୍ପି ଠୁ DSP ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବୁ। ଯେହେତୁ ଇଣ୍ଟରକାଷ୍ଟ ଜାଣିକିରି କାଷ୍ଟକୁ ନେଇକିରି ଯେଉଁଠି କଥା ଉଠିଛି, କାଷ୍ଟକୁ ନେଇକି କାଲି ଯେଉଁ ଭାଉଲେନ୍ସ କରିଛନ୍ତି ଏଠି ଯେଉଁ ଗରମ ପାଣି ଫୋପାଡ଼ିବା ଜାଗାରେ, ମୁଁ ଏତିକି କଥା ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଏ ଝିଅକୁ ସେ ଘର ଲୋକ ଗ୍ରହଣ ନ କରନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନ ବହୁତ ତୀବ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ମହିଳାମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ଅଲଗା ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ତା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ ପୂର୍ବ ଶାସନରେ ଯୋଉ ଘଟଣାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟିଛି ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଏବଂ ନିନ୍ଦାଜନକ ମଧ୍ୟ ଘଟଣା। ଯୋଉ ଝିଅଟି ଏଠି ବସିଛି ତାର କୋଳରେ 20 ଦିନର ଶିଶୁକୁ ଧରି, ତାର ପ୍ରିୟଙ୍କା ରେଡ୍ଡି ଯିଏକି ଜଣେ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ବଢିଛି, ଏବଂ ଯୋଉ ଫେସବୁକରେ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରିବା ଏବଂ ତାର ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ବାରମ୍ବାର ତା ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ତାର କୋଳରେ ଯୋଉ ଆଜି 20 ଦିନର ଶିଶୁକୁ ଧରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ପୁଅର ଘର ସାମ୍ନାରେ ଝିଅଟି କାଲିଠାରୁ ବସିଛି ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହେଇକି ନିଜର ହକ୍ ଅଧିକାର ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ନିଜର ପରିଚୟ ମାଗିଲା ବେଳେ, ନିଜର ଅଧିକାର ମାଗିଲା ବେଳେ ତା ଉପରକୁ ଗରମ ପାଣି ଫୋପାଡ଼ିବା, ଏଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା। ତେଣୁକରି ଏଇ ବାବଦରେ ଆମେ ଯୋଉ IAC ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପିପିଲି ଥାନାର IAC, ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଏ ଘଟଣାରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସଂଗଠନ ଜାତୀୟ ଦଳିତ ଆଦିବାସୀ ମାଇନରିଟି ମହାସଂଘ ତରଫରୁ ପିପିଲି ଥାନାରେ ଏକ ଅଭିଯୋଗ କରିବୁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ପିଲାଟିକୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଛି, ତାକୁ ଘରରେ ବୋହୁର ସ୍ୱୀକୃତି ନ ଦିଆଯାଇଛି, ପିଲାକୁ ତାର ବାପର ପରିଚୟ ନ ଦିଆଯାଇଛି, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଝିଅ ସହିତ ଏଠି ଧାରଣାରେ ବସିବୁ। ଏବଂ ତାପରେ ଯଦି ଆକୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳେ, ଏହି ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକି ପଲ୍ଲୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଗଠନ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି।